Дом здрав'я у Кулі того року на неодредзений час приял 4 доктороh medicini i 3 medicinski šestri. To veljki kročaj napredok, poneže problem nedostatku specialistoh dluho tirva. Posle 4 rokov služba urgentnej medicini dostala išće jednoho stajemno zanjatoho doktora. Nie problem mi zadumać, że po koniec života budem robić tu robotu. Pačiše mi robota, dinamična je, trima uvahu, mušiše neprerivno učic. Naiste som zadovoljna. Veljki problem Doma zdravja u Kuli nedostatok doktorov specijalistov, kotrih njet na ljestini zanjatih, ali i starostna struktura kadroh, pretože vece jak štvarcina doktoroh ma ponad 60 roki. Хвильково у нашій установі máme deficit oftalmologoch i psihijatroh. Osnovni problem za primanje doktoroh specialistoh to, že ih njet na targovišću roboti. Prijem mladih doktoroh i ih posilanje na specializaciju nakladaše jak jedina otrimujuca strategija za rješenje toho problemu. Po konec roka hraždanje Kuli dostanju i novi budinok za potrebi specialističnej službi, do kotroho opština uložela 75, a republična vlada 55 milioni dinari. Novi budinok bude mac prižemje i 2 poverhi, na kotrih budu zmesceni šitski specialistični službi.